Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse mwiriwe mumeze neza muherereye jemeze fresh sana ndakomeye kandi singwana niko bimeze garutse muri kino kiganiro kugira ngo dushobore guteramana igiro cyawe guhimbaza no gutazira Imana onza kwandika mana wizobi hari nyuma ya kamera kandi ku rundi ruhande nza kwandika kumwe ndabakora ko tuzaguteramana hano bakahimbaza Imana nawe ukafashwa ndikumwe na Riti hano byo bwanje tukuramutse Riti amahoro meze neza shimimana asante sana hirya y'uwari gigigire ninyo amahoro meze neza hariya kwa Martinezo bonjour bonsoir et bon après-midi meze neza twagiye kwa Belize bebe Belinazo meze fresh now kumeze bon byiza cyane turamukanya na Eliane amahoro meze neza asante sana nabo tuza kuba dutera amanyiriro nawe uze kuza dutera amanutora agatebe wicare kugira ngo dushobore kumara umwanya turiko turahimbaza Imana muri zino ndirimbo badutegure ndakuravura byihuse nerekeza hariya kwa Martine kugira ngo ashobore kutuyobora mu ndirimbo zacu z'uno munsi aho mbona yamaze kubipanga bimeze neza cyane sivyo Martine ego sawa
Thank you.
Thank you.
kenshi hazaza barira rumwe yanagore gutabagwa kurabonetse nuko ni hano dusozera kino kiganiro cyacu cyo guhimbaza no gutazira kino gice cy'uno munsi nano kirangiriye dushimire wizo biz bari kumenya iri nyuma ya kamera dushimire n'abadukurikiranye bose twese no tubikibana tukatuti Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.